Umnumzane uJulius Makhundu Gamede, osekuphele iminyaka emibili esemakhazini, uzofihlwa ngeSonto eSwazini. UMama Gamede, ekhuluma neSwazi Voice, ucele usizo esizweni sakaMkhweli. Zizwele. Ngiyanibingelela sife sakaMkhweli, Nkosi yami, bandwa bami. Mina ngingumake Gamede la kaMkhweli ngendansi kwesikole ku444. Mina Nkosi yami ngicela ukunitshela sife sakaMkhweli ukuthi ngahanjelwa ngibaba eGamede 2023 October. So uneminyaka lemibili netinyanga leting4 sola semakhateya. Sesihlangene ke sesivumelene nemndeni kuthi Nkosi yami lo muntu omdala sala phumula sife sakaMkhweli. Bengicela lapho nalapho bandwa bami manje ningibambise la ningangibambisa khona ngoma anginalutho. Bengicela sife sakaMkhweli, Nkosi yami, ningibambise lele sivumelane lesisumelena ngaso. Kumele afihlwe ngelisondo emalahlweni ala kithi kaMkhweli uMaselane ngaleli sondo. Ngibonge nendlunkulu yakithi yakaMkhweli, Nkosi yami, lengibambisile kakhulu ukuze kufike lesigaba lesi. Kude lo mlindzelo bandwa bami ngoma lesimo asisasivumeli vele ngalesimo lasakuso lo muntu lomdzala. Inkonzo itawuqala ngabo4 masekusa khona le uMaselane Ndzabeni bandwa bami la tobe kwalithende khona uma sibuka tindleko bandwa bami suka la kudze udzana kuMaselane. Sibone singcono sendeleni lebaphumelelako sebangaphumelela ngosami ngoma kuniyamati babe Julius wakaGamede. Ngiloko sife sakaMkhweli lenginicela kuwo, Nkosi yami. Amen bandwa bami. Isambane News sibuya nazo sishisa.